Aduh tekan ngomah. Mengenai tekan Curug Kelapa murid kawan dan angel banget kok. Oh alah. Wah parah sing melas karo nyong aja dia. Juga kawan ngapa lah. Jadi ora keluyuran tok kaya dia wis nganggur kaya dia. Padahal kawan babar blas. Wah. Wis kaya dia wis tekan ngene temenan ki lah. Mbok menawane udah-udahan. Uang apa itu ya? Ayo kayak bos. Oh itu jalan tak takon lah. Mau kenawan gawean lah. Lagi jagongan apa kan? Iya mas lah. Jagongan. Karena apa ke priwe? Ih, kok disit? Ini kayak jago ya. Bendera jago sih belum tapi ya. Oh iya. Priwe kabarnya? Alhamdulillah sehat ya lah. Anu apa ngene iki ya? Jane yang anu kepenak bae karo kita ya. Iki priwe jago disit. Baik ya. Dan nang omah nganggur bae ora ndek gawean kerjaan ora duwe kok. Wis wae burung gue. Sana telung bulan mah. Nek ngode nang kene ku priwe? Gelem apa ora? Ya. Anu kerja apa sih, Mas? Lah ya resik-resik angger kepengen duit akeh, bareng akeh iki njung mati iki kena tindangan lah. Itu semuanya jenengmu abot banget lah. Paling jadi botol dikit. Lah ya nek pengen duit akeh ya iki nek ora ya lah yang beduli suket apa iya nyemprot apa ngapa lah nek betul suketnya gelem lah tapi nek kon betul iki nyambut mbok kesambet yakin. Iya kok ya ora paham ya kita engko nek misal gelem mereka ya engko ngresiki lah ya men mandan padang mesti semprot-semproti gue paling ya apa kok tekan anak-anak ae angger bisa ketekan anak-anak ke tanah tekan anak-anak barang mana iya kanduran gak tekan dur-dur kanduran kae. Iya, sementing aja ditimbang ke Curug ke. Oh, iya. Kepriwe, gelem apa ora? Angkat langsung kerja karo nyong. Temenan sih ki. Temenan dong apa nyong lembo. Iya, aku siap banget kok kae lah. Siap kok kae. Ya wis iki tak tidak nayuh ngene. Belang yang apa? Pokoke kerjane nang nggon apaan sih, Pak? Ya kerjane anu nggo dina pertama iki sing enteng dikit nggo. Ya. Oh, ya siap lah. Karo lomboknya ya disirami ya. Oh pertama ya nang kene bibit ya. Oh betul iki ya suket dia bangsane iki ya. Iya. Oh iya. Nah iki engko dibeduli. Nah syukur-syukur betah. Iki ngene tak tinggal medun bisa ya. Dirampungno lho. Ora tak bayar nang nyong kowe. Alhamdulillah, uli kerjaanan lah. Senajan peduli suket kaya dia, sih penting halal. Kena nggak tuku beras, ora apa-apa. Nawan lah. Baik dia bewang anu, penting kawean. Ya Allah, panas banget ya dia. Bingung, harus mainin ngendi kayak gini ya. Rai. Bingung ini pas lagi wayang ngodek kepengennya pesir enaknya mari ngendi kayak gini ya akhirnya dilala pada sibuk kok kadang-kadang yang bingung kepengen pesir akhirnya pada sibuk giliran yang kerja kepengen pesir akhirnya pada aseng lagi kepriwe ya. Kenapa nang kono ya? Dong bingung kok kok. Nah, kayak wingi pas wayang ngode kepengen plesir, tapi sih teman yang lagi prai pada sibuk ngode. Bingung kok apa kayak kok. Sing melok kok yo, yo. Mari ngendi to? Mari Curug Kelapa nggone apik. Sing ngendi ke tempat ae, kali meli nyong gayo. Oh ya wis lah, daripada yang bingung lagi kok yakin temenan. Ada apa ora ki, Man? Ora perek kok. Lah bahasane ado lah. Oh, tenang bae aman-aman. Yo. Oke. Siap. Kia apa man tepatnya man? Iya kia. Apik banget. Wah. Yakin bae anak gunane barang ya, Mek. Jos banget. Yakin bae. Batin. Dua sih ya. Temenan jos apik kowe ngono.
Yakin. Kita titik isor berapa penasaran komandan main man. Sarap keliling arep habis nang kono ya monggo ayo. Bareng saya iki pengen kum-kum ke kepala buat awane iki beneran banget ya. Yo. Tumsang. Aman, oke kok. Woi, ngopi nang arep sing bayar lho. Iya, Man. Kayak apa man suruh man, main teman. Aduh, iya lu cocok ya. Cocok ya. Rame ki lho kayane mandan mantep ya kok. Diskusan ki kok, keton-ketone kok. Aduh, tukar pangkulungan kenal. Mur orang pancing kowe, aduh. Apa kong lagi gue? Aduh. Kira-kira aku betul suka ta ora? Deleng piye lah. Itu betul suka ya kotor tangane gue, deleng gue tangane gue. Deleng ge karo tanganku mbok, pada bae. Ngawur temen iki ya. Ya hati kamu man. Iya. Iya. Kayak nyengit delengnya kayak. Oh iya. Kayak mencari kantoran ora kaya dikake kotor sih ngapa aduh. Lah ya man ngono kok jaga-jaga kok ngapa kok sing usil kan ketaan iki gue. Yang lebih dikit lagi sekarang kan gue ngomong gue. Ngomong apa kau hah? Merek corona. Merek kena. Cak kurang ajar, awas kok saruk didengar wong tuwa. Awas kok ngene ketemu gua. Brengsek ya. Yang ngamuk malah wong ngamuk lah kalau kan iki bae kerjane bayi mengko kasih tukang bersirang kana kan mau anu kae wonge mandan kena ledekan kok tadi gue kesuh kok misalkan makane mbok anak bos apa pengelola kene wadon bang kok ngomong anane bae istilah saya lah iya kerjane bae ngapa sih mung kaya kae lah mari temen mung kaya kae mari tur kene yo lah apa sir godang sir oh iya bener lu main man pemandangannya mau suruh deh toh iya kok wah anak gunane lu jadi tata batin nih dong aku tata cuman main ngerti libur lah libur rame tapi lu ngarep api sih ngarep apa itu rame jangan oh nah kayak anak pengunjung nih dodol takoni lah kepribe suasananya nang kene cuma ora Mas, pripun Pak? Pripun nang kene? Alhamdulillah apik banget kemarin. Alhamdulillah nang pemandangan. Adem apa ora? Adem banget pas nang kene tempatnya kok nenang pikiran, nenang hati. Ya syukur anak kayak gue lah. Iya yo aku tahu sing nang nduri apa ya. Main karyawan anyar bukan tembe dinar meki. Santai lagi dan kok ngomongin nang yo. Kon terus tuh apa gerale itu kota yang rezeki orang rezeki ngomongnya kalau kudur gitu kan ya dan benar orang apa kurang sekon gue nek kurang ngerti dan putri ceritane bener rek ngomongin anu leko gitu malah itu mau kemarin karo dia bro waduh harap-harap dibilang kolang sokep kok alhamdulillah katanya apa kayak mau ngajak udah kok ngomongin sama kesumun tuh kita bareng lah yang ngotak ngomongin ngotak pendokenan nyong jadi saya penting kayak temen ya dan kok terus sip lu udah lu kayak menduruk sini kenapa jane undang-undang bahaya bos ya bos kenapa bos kenapa kenapa pernah ha? Ya kenapa bos? Ya, aja. Nyong mau diterima masukan kalau rokae. Ya, here kan nyirampang kalau rokae itu bener apa ora? Kalau rokae, debut kalau rokae anu lombone apa kok ora percaya kalau wong kae? Aja belum bone wong kae. Ya kayak iya. Kok kan ngomong nyong. Jadi nyong tak percaya sama orang. Ini kita penduk nang aku kayak gue. Alah. Kita nu gelem kerayu ngomong kae, kae nu budlak kae ora bakal kae anu lombone kae lah. Temenan jan aku ora ngapa-ngapa, teman. Loh, jenenge kita dadi ngegas iki gue. Lah wong ana salah ora. Wong kane bocah sarur kepercaya bae. Wis mau dijabatar nyong yakin lah. Wis dinyak apa bae nyong gelang dan terima. Ya nyong ora terima. Akhire oh
Oh, sih. Jadi ini kita jadi sini kasih kita priwe. Dari bocah kae. Banyak aku dinyak ya kesel tapi ning orang kudu langsung dinyak ora kesel nyong. Dadi wong itu tetep kesel bae dia perasaan, Bok. Kalau kita anu kayak orang kok iki tenang kene. Dipecat banyak kerja tambah sedina masalah sing dipecat apa ora melas karo nyong lah. Lah terus kok ngene di maning kaya piye? Allah, aku yang ora urusan nyong. Wong mereka itu kowe ordean mau kontrak-kontrak dan malah ngeramang kae sing bingkae. Wong kan jalari disit taring aku kon. Aku ya kesel sampe wong ora terima. Aku yang ndek perasaan kabeh yang ndek merasa melas karo nyong aja kaya teman. Wah, nyong percaya karo pengunjung, nyong karo Rikano tembe kenal kayak sedina langsung kon kerja. Jadi iki ketat bae kasih. Oh, kaya gue dadine ya wis lah. Oh, kayak bocah loro kayak parah nih mas ora. Kayaknya sih nggak baik sulaya karo nyong. Malah joget-joget sih ya. Apa kan lapor nari bosku? Oh, alah. Nyong kerja tambah sebulan belang pecat ya itu ya. Orang rumah sana pikirannya pada dewa deh ya. Salah kita. Kalau baik aja kesel. Loh, siapa sih ora kesel? Ada perasaan kok ora? Ora pada. Nyong nempani gue anak bojo ngomong rasa kena rasa gelarang kok jadi kan tuh orang gaul sama orang gaul apa bah ngomong gak tau rumah sana banget ya kue kayak kue yang ngarep gue demang gimana kiri yang bocah apa sih kang ngapurannya kalau aduh jangan kok lo komite lo